Kabalang Catholic mi mintedu kabahap hapo ke Cathedral Parish Juwai kelasaki ka jingpen kentang khatdo lani final profession ya ki laingot ki sister ki badai na kajinga selok Congregation of Jesus kabala jutib kum ki Loreto Sisters. Kini ki laingot ki sister ki bakenthop ya ka sister Miri Pawa kabana kabalang shnong mi mintedu ka sister Priyanka Dungdung kabana ka Siliguri bat ka sister Mariana Bage kabana ka Jela Jharkhand. Lapan kentang ya kini ki sister da Lingdo Asan ka Jela Nyam Juwai Umost Reverend Ferdinand Dekar ringkat ka Jingsen Ranlang Umost Reverend Simik Paul Didi u Bishop jongka Bakdogra Diocese Siliguri ringkat ki Weipat Kilingdo jongka Bakdogra Diocese bat kumjuk ru Kilingdo naka Juwai Diocese. Lasan ran ya kita ki laingot ki sister da ka sister Monica Suchang kabadai ke provincial jongka South Asia Province ringkat bat ki wede ki sister jongka tika seng reunion. Lapan puk pen piang syuk ya katika singi da ka jinga shimbenta lang uma wailat miki shla Minister of Health and Family Welfare Government of Meghalaya ringkat bat ki wede ki riu paukmat bat ki nongalam jongki balang beper. Hadian kamas bakhuj ladon ki program jingle buram ya kita ki sister balaya shimbenta da ki bahyeng hasam jong kita ki sister ringkat bat ki para bangyat jong ka balang Catholic mi mentedu. Consecrated to God through baptism, are you ready to live that consecration in a more radical way by your religious profession? Yes, I am ready. Are you now resolved with the help of God to undertake that life of perfect charity, chastity, obedience and poverty chosen for themselves by Christ our Lord and His Virgin Mother and persevere in it forever? Yes, I am ready. Are you now resolved to strive steadfastly for perfection in the love of God and of your neighbor by living the gospel with all your heart, keeping the constitution of the Congregation of Jesus? Yes, I am resolved. Are you resolved with the help of the Holy Spirit to spend your whole lives in the generous service of God's people in the apostolic mission of the congregation? I am. May God, who has begun the good works in you, bring it to fulfillment before the day of Christ Jesus. Amen. Dear friends in Christ, let us pray to God the Father, who gives us everything that is good. In His mercy, may He strengthen His servants in the purpose He has inspired them.
Mary Power, for consecration to your service. By the grace of the Holy Spirit, purify them from all sin and set them on fire with your love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Lamba kajing IT jugi ha kata ka ki pincong dor ya lede ha kamaria ba maki kirwai ka de kirwai de tan kamaria ka jirwai kam sing jonga ya ro dan buram bimbi try kam de tan ki jong kamaria andre jong kini ki laimu bat jong pi jonga ro jo ta ha ka ni sni kumba ya senang ya Sister Priyanka, Sister Mariana, but Sister Mary Power, badai nagane ka senang, nagane ka balang, nagalian jungi ka balang kumpa ang Bishop Simic Paul mentan, ba ni aingo ni sawu yang ditemiki kepa, ki balapan pensan ki na do kejingai, kejing kremen, bat kejing pagani kejing IT jungi kalong nakademta pan sakri ndai tang ya kajing selok jong ke Sister Norito ya ke balang hi para away bat kumjoro ya ke kotei ya ke imlang ke sana kejing IT jungi ya kejing im jungi kalong pan sakri bat kimlong ke sakhi jong kejing ngai hau blay kejing kremen hau blay bat kejing i yau blay bat kejing i teki para beri agane ka sngi kumbang yes no lang api yes Sister jungi bro laimun ya dua lang dekat bat Bishop Lendo ki berda terpang i Sister General Jupi Sister Veronica bat unjo Sister Provincial Sister Monica Sucian bat council bat sisters Jupi berenang bat terpang kumbene ka akan digesngi dan dari kemalang sedang kebaya senran UP bat kebala pendek pensan UP Mary Power terbang UP bat kinong tri balang dan dari kesenang keba dan pentaru ha kejing pendek pensan UP ha kata kejingai ha kejing kremen ba kejing e jauh lay kejing e perabri ang Bishop pentan ngar ambil kejing lain tenti kejing im dunyam ne kecing im kena kecing kala kecing im ke bagi jin kum kilong pi kum kilong pa ne kido ka vocation dan ne kecing jin ban im ke ofisa kilong tri soka kilong tri business kam de ke kam besuk ndai ke dan kata kecing challenges miang tingteng ni job tingteng ni rem ndai ikilma yo jisu buang what day do not be afraid I am with you te kene ke yu Christ bukui ke ba mengi ni knya di perkentang anong ke bor ye pi ba kinsanya outrai ba kinlong sakhi jom blay kantam kata jing sakri kum kiriunyam ba IT rede da kata kum sim im soti sim rai kut menlong di baduk ban IT ye kiwei ba kum juro ke jing im ko mu ya ki bahalor kongu ya ka hukum jomblay ke saindo jomblay ba blay legit ipi di dua ipi baro ba pinang he nongsan ha ka jingya den tikum griunyam ba pinang la ban kring bon ba ki briu cha kata ka jing tip briu tip blay cha ka jing e jomblay dangi dua ya kan ni kesni na ka minta kan ni ki tru jompi bagi kremen ba kan ni ki jing don jompi kan ni ki jing Semai jumpi mentagasni kanong ru kajing kring ya bon ba ki Sister lagi kena samlai jungi menpek ega duksa ala kejong jingkot pergi la syala jisni kajing sebon jame ko drai top yang ye kini kajing terwa bat kajing duai jong ki chakri jome bat topun skam ha kajing e jome ya kitu ki balapla ya kajing ikai gospel Dau Chris Utrai Jungi. Amen. Utrai Don Ringkat Batpi. To kentiu yala kidono. To gin ya angu Utrai Blay Jungi.
da sisya tolong ke pasang hak bat ke badai ti jangi ba ke cing penim jangi yaman la ke por ba ke jaka ban ainu yami ko trai ko pa khut ko blei tun bon bat bom jukun lang ba trai jangi Jesus Christ nama kumba usun tiu ba klem thok ya ubala sei na uthi ba jong ka the suti ulakhat yakti bakhoi kadonor tibala kerku ban ulah hikai dan rukam im jongu ya kejing kordo bapalat jam jong kejing khoj soti ko trai ni keparit yami padau jo umensim men sawa ban bukhoj ekni kejing ai dibagi lawan ra banduk ketan iki la kamet patasnan jong trai tuni Jesus Christ balau kum ini ban pen benta ya dene kejing maya namar ko uhi hanamin palai tino yu ulashim yaku la kabai go yame la dwai ku la dia bala ai la sendran wang toshim barto bam nadani pi bar namar kene kalong kamet jana ya kaban ID na kabenta chompi agajo terkam dalai bam nasimnya kuri berba ayo yame ladwai ku bala ay la sinran om toshim batodi nagani pi baro namagani kalong kuri to kasnan juna jong jutan batmai batbam chukul ya gaban mi nagabentai chompi banana bentai babun na gabentai jimap yakipop ole igani bankan ma yana Kajing maya jong kajingin jong khun jong mi ya kejing ipan padan buram jung pat ya kejing ki jung shabling baru kat bagi aklin ti ya kejing wan biang jung ni terwasa mu hami ya kani kejing knya ko ko bat ka bain ni kerpat mi topik ya kani terwa knya jang balang jung mi patako bor ya kejing knya pada kejing ya jung milaman bat ben yesu yingi bat mi ai ba meni ya ba yakiba inside the met with the snan to khon jomi but yakiban pendap dau men sem khoi to ngin tlalong ka way to met ka way ka men sem how Chris tun penjana yangi balong ka jingkra bom jukun hame knam bangin yo ya kanam pateng lam bagi bala ji jomi kirpange ringkar kemaria thesti bakoi ka kmi jom lai ringkar bot jesa bakoi kurem jangka lemike apostol bakoi bagi martir bakrau buram ringkat bagri khoi baro haki bang shanya badio achira na kaji side lem baklan kut jongki akmat chome ni kirpat ko try to I donate nya jin pini suk chongi un pindroi ke suk sai bagi jin pini me ke berthai baro kawai terus kau bhav skem ha ke chine ke chini ye ka balang pilgrim ani asla berthai ringkar bershakli jomi liyo pa khoi jini Ferdinand Bishop jini kakelhun ke bishop kelinga baro berupai baro ya banil penlong jomi through their final cause. The gospel chosen by them to this occasion is from the Gospel of St. Luke, chapter 1,
verses 46 to 55. And this passage is the song of our Mother Mary. We call it the Magnificat. And today it is not only Mother Mary's hymn of praise, but also, since they have chosen this passage, I believe this song is also the song of these three sisters. And in fact, it should be to every consecrated soul who dares to say yes to God's call. Dear Sister Priyanka, Sister Mary, and Sister Marianne, the Lord has loved you. He has walked with you and guided you during these or those formative years of discovering and discerning the uniqueness of your vocation. Today, with deep faith in your consecration to divine love, three of you proclaim with conviction, yes, I'm called and consecrated for the mission of Jesus Christ, to establish the kingdom of God with the uniqueness of our charism. Yes, your yes is your commitment. And that fills not only you, it fills all of us with hope and gives us reason to rejoice. Thank you for your generous response to the Lord, by which you unite yourself more deeply to the church and to the family of the congregation of Jesus. Tam ik play yung sem yung Sister Mary bahwa ngai skem of ni ke journey untuk usuk dan untuk hidup kecing perchan yung sem dengan dan ngayom poi aduk kami tempat. Ik play ki kam tam bat kam ju le ya warok hikin warok lengu diki unity le kit bok tu wiang le chwau chim ni ke tempat gua koridor tam và ngai skem uplai pi ke kecing start kecing chempang yo ye skep chukri ya ka mo ka nebenta nadu du lai dengan ni yang yonga pan ma pin yo penjrong muri ni ba ni lew jing program Shillong tipsap di pentaj le kamon dam le kamon program Henry sesisin kamu dejuk yang lang hi nadu menchua baka balang RC yang kami mintu mo de krek lang surup nadu ma Carmel nadu Kong Jonda bat kiwi malam sampai terter pada nadu nami mintu hadu juai diocese nin dan dang live feed nin haitai nin ta kami ke feed ada kam bahan ai tahu pendep ia ke cathedral yang bi po juai ko ngai skem man gubi ne ka thau ko terpang tam kami ikin jai pia sekali kali ya emile yang yuna ba TCM le daya perkhat iwa kamon dawit ulak kunti kamon go yi perchanan ni ba nadu sedang le mo nadu sedang le di ling ba TCM yong i uno ka no tuloj sin san paulak go sedang ye kata katjul pada tipor ni yang yunga le dia rap ga tipor kama ar paulak bat ni badep le daerah ni tentang extension yang ke Marian ya ke school pat kam ter Henry siao thui yo be kam gijing chakri go AP siao thui gijing em kam nang bun tu te ni liang yang na assure ya thi ba kam jo emon ro snang
ngau emlang no churup iwan ipor iwan iwa kia iwan jing ni kre lang churup ni bertawo yoi upat ya kamtam ya kini kijing bat kamtam wo kijing chakri nadu wo jing hikai wo yo muglai bat kam jule nei benta kijing nang kumpui kijing nang jing stak kini kitai yoi